Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Vojislav Ilić sa saradnicima, menadžment kompanije Sloboda na čelu sa izvršnim direktorom Zoranom Stefanovićem, kao i predstavnici preduzeća Rade Končar, potpredsednik uprave Davor Mladina, predsednik uprave Rajko Šenjug i Vlado Orašković, direktor predstavništva Končar. Pa na današnjem sastanku mi smo razgovarali o pravcima dalje saradnje, što znači dogovorili smo se o formiranju zajedničkih radnih timova koji će napraviti biznis plan, odnosno elaborat o opravdanosti investicija u oživljavanje proizvodnje u kompaniji Sloboda aparati, gdje bi se kao partneri pojavili Rade Končar, kućanski aparati i kompanija Sloboda AD. Nadam se da će ovo dovesti do krajnjeg dobrog rezultata. Ostaje nam sad da pripremimo te elaborati, da vidimo konkretnu opravdanost investicija u to, koliko koja strana treba da uloži i kakav će udeo u vlasništvu eventualno biti, a nakon toga da krenemo u realizaciju tog projekta. Samo bih iskoristio priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi i ministru gospodinu Velju Iliću, ministru urbanizma i građevine, jer su oni pokrenuli ovu inicijativu i inicirali ove razgovore. Končar je u poziciji da je jednu svoju ideju plasirao u Srbiji, a ona je jako dobro prihvaćena, a ideja nam je zapravo bila da na tržištu gdje smo već dugo godina prisutni, gdje je Končar značajan brend i ja bih rekao jedan od najprihvaćenijih u Srbiji, zapravo smo našli partnera s kojim bi zajedno nastavili suradnju na proizvodnji kućanskih aparata. Jedna i druga strana bi u tome morala naći svoj interes. Prvenstveno što se tiče Slobode Čačak, bilo bi otvorenje novih radnih mjesta, što je mislim vrlo interesantno, a s druge strane, evo što smo čuli i od gospodina Stefanovića, sigurno da nastavak ovisi jasno i o feasibility studiju, o studiju izvodljivosti koje mora pokazati financijske interese i jednoj i drugoj strani. Gradonačelnik Vojislav Ilić rekao je da će grad dati punu podršku kako bi se omogućilo oživljavanje proizvodnje u civilnom delu kompanije Sloboda. Evo, lokalna samouprava daje punu podršku u povezivanju ove dve kompanije Slobode i Končara u cilju proizvodnje i pokretanja proizvodnje šporeta u našem gradu. Naš cilj je da se zaposli naše radno aktivno stanovništvo, tako da ćemo pomagati koliko god budemo mogli da se ovaj projekat realizuje. Ukoliko dođe do pokretanja proizvodnje u civilnom delu Slobode, očekuje se i posao za oko 100 novih radnika.